Aykameselerden Kur'an'ı çıkıyor. Mutta tartıp bile. O Da halasa dostum. Allah razı olsun. Bir tezrak keglem aylığı dostum. 2 gün 3 günün aralığında polni çok iyi oladı. Buna ustalarım da adam. İyi bay kerak mı? Xudo xolasa dostum bulut. Ayka dayarmın da o'tab o'zi? Ha, tayyor dostum, tayyor. Oldu. Ulut! Akıl ver, çıkıyor ulut gel. Hatta. Akıl ver, vardığın Allah razı olsun. Hop şu Aykaga varabız. Sizlerdi kuda tarafga aparam dostlarım. Jeybi ötürü. Bunlar CJ. Benimki de 3 gün konak болады. To'y qachon to'y? Nima? O'tkirбек? Toy kaçan değil. Ay endi bo'ladi da. Mana shu yutish bilan to'yda bir 10 kunga shashmay turiblar. Men qattiq ishim bor da. Ha, Bir 10 kun ishtay. Akıl qachon boradi ekan nimaga? Sizlar bir şeyga aytganda bu kelamiz deb atdinglar-ku. Ne oldu? Usmon? Şu ustalardı güttük daha Kuba'ga kaçan geletkenler. Şu ustalar gelip düştü. Erten buyursa jolga çıkabız. Jolga çıkıp bir jol şu Bişkek'te kaydımcılık efi kılgan ötabız. Şkatlıkka, eşik, отопление кылыпчы. Ошону менен болду да өткөрө үйүнө кирип кетет. Буюрсачы. Bir çoğun kaydımcılık efi ötkөрсөк бүттү ошону менен. Allah nasip kılsa. To'y qilamiz, xudo xolasa kelasizlar. Ötkürü bunu yerden narzaqa çurkaysı da ötkürü. Naka bir çurkan ile. Kuba dostunuz lef attı dedim da elestetin ötkürü. Şaşma. Kuba den. Usmon. Ya şu zalda olat. Bu nerede lan? Nerede eşik olat? Kubaka. Nerede eşik olat? Nerede bayağı ştatif turat? Nerede? Ötkürü butuda. Ötkürü bayağı ötün yani. Nasıl? Ötkürü nerede? Efirde olat. Bu kıymılda var da bunda yarağı ötün bayağı bir yarağı. Çok bir yarağı bunday. Yerde. Anşerden lefte attı. Siz ne kadar cügürüşünüz gerek. Lef! Yok Kuba! Depçim de yemot sakıyor. Oldu geçti. Narga geçti. Süsüp Türkiye'ye Oldu dostum, lef atağız dostum. Dostum! 12 metre dostum beyağıdayım. Oldu dostum. Atıp жүрген lefta dostum. 10 metre. 12 metre de koyalım. Ya 12 eken ötkürü. 10 metrege çırkay veresiz. O şehirde çaynek durat ötkürü. Çaydan şap içi olasın. Şunu efirde kılırız. Yeni mama şaptı olur. Hazır montaj kılışta mı? Çok montajda bütkön. Hazır setkаны kagıp atat Kubaka. Montaj polnuy bütkön. Aynekleri koyuldu. Aynekleri görünüp atabı. Oha gördüm. Hazır bunu setkalarda koyup atat. Bunu şkaturkanın setkalarını. Жақын көстөнчү бул. Ичке болот экен да, таза эле бул. Setkada neyse? Темир бул. Ушуну тартып атат да. Setkada neyse? Сеткадан үчөө. Жетпейт экен өткөрө, сетканы алабыз да. Кең өткөрө ой. Өткөр досуңуз бригад. Бригад сизби өткөрө? Бригадир сизби? Brigad. Bunda kuvvet olsun! Bitterli bak. Kuvvet. Çok şapkını baksam olur. Seni kıynamayla koy.
Kök şapkeden alsam oldu bana yeter. İki atasın da bayağına. Oldu dostum saat az da kalkışap edin. Dostum Kuba! Eski krovayı. Ustalar bular. Ötkör o lefti bassam ketpeyt atkon nege? Yürüyesem mi? Kuba dostum dangalı betini görset bana ket olsun. Görünce özüm ketemez. Bu dünyada. Verin ol, özümdü tosup alıp atarsın. Adam olsun, adam çalırsın. Sen ben betimi görüp ne kılarsın sen Aykan'ın betini görüp olat da dostum. Yok, dost adamın betini görsetmeye bakır. Ben betimi görleksin mi Ötkür? Yok, görelek. Aha. Yesimden çıkıp kaldık ya dostum. Efirini de aç. Trak bol dostum. İptak görüyor musun? Sen ke hali çoğunuz betini açıp koy degenlerle kıltarsın o Ötkür. Öyle, şunda öyle de. Dostum, erkek olsam durma. Hale kıl. Gözümdü katlar. Vay boy da sen tosulup durasın da bir çık. Bir Şuy. Kameranın açsın evin bratan deydi ha. Onlarım caza başladı. Koy jöngülü. Kuba dostum beti iyi. Ben açalbayım. Tölkü özü açış gerek. Ya özüm açıyor dostum be. Allah nasıl? Ha? Özüm aç dostum bir bala akıllı. Bu tamam mı? Kızlar bakışım. Yetimli cevabı olasın. Özüm görüm. Ötkür savaşıyoruz krasavчик болғанымда бетimi açıp отырат элем камерамı açıp dostum şu krasavчик emesmiz de. Kamerasını açıp otur da. Özüm görüm. Kuva kayıs eken. Toyga barganda görөsүn dostum toyga barganda. Kara sağa koşulup kommentaryan bari aytıp aldın o jöngülü. Assalamu alaikum. Kandayсыңар? Brigadir özün kesin da dostum ha. Ustalardı karab. Brigadir özüm. Meşiyette küllüge oturam da endi. Dostum. Oldu dostum sen. Küllüge oturam seni mene. Sen o şenti bile kara oturuyorsan ustalar kıla öğretti özü. Ismandı çayıp gel Isman deyip koyuyorsun. Hı. Ağlasam молодец. Kim kolda atat молодец. Bunu yerde kolda atkanlar. Yaşаңыздар, Allah razı olsun. Varınızların işinizlerge daima iyilik versin. Huday Allah Taalam densoluk versin. Beni koldasanızlar sizlerdi Huday Allah Taalam özü koldasın. Ades kök şapka atkanlarga молодец. Vardı Allah razı olsun. Na sizler bolsanızlar uy boy kede Huday koldasın. Kuvadasın silay, otur silap. Kuvadasın. Uy. Sila otur da. Vardığınızlar like ekran bas verinizler tuğanlar. Köp. Bir videonga jetek, bir yaxşı жаңылыгым бар. 500 ga jetek.
500ге жетти Өткүрө. Жаңылыкты айтыңчы. Көй. Жетмейді. Жаңғырға айтып Өткүрө. Hazır başından başlayız tuğanlar. 500'ge жетек bir жақсы жаңылық айтып берем. Акылбек. Жаңылыктан айт досым. 500'ge жеттім деңіздер. Адамдар көбейіңіздер да, көбейіңіздер. Ана мен жақсы жаңылық айтып берем. Вообще есірге кіріп беріңіздер. Yalan soğuk. Өткүрө кандайсыз дейт. Денсаулығыңыздар жақсы ғой. Yaşagıla akalarim. 500'ge жетейік, мен жақсы жаңылығым бар айтып берем. Дәңгәл. Bir video болып салып қойылар Өткүрө. Айнектерин коюлганына, булардын иштеп аткан. 500'ge жетейік туғандар, 500'ge. Başından baştaldı tuğanдар. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kim Өткүрө? Көйбөтат Өткүрө, көйбөтат. Лайктан баскыла, лайктан. 500 Айт көтөр. Болду, ошол жерде эле. Жақсы жаңылық бар. Азыр актив көтөрүлбөйт Өткүрө биз. Çok актив көтөрө турган нерсе кылып аткан жокпуз да. Шамал. Onlar 500'ge жетейік, жақсы жаңылық. Лайк басып, экран басып беріңіздер туғандар. Ана досуңуз келди Өткүрө. Assalamualaikum, Akılbek dostum 500'ge жетейік. Жақсы жаңылығым бар. Жеттик Өткүрө, мына жеттик. Айтыңчы кана. Мен şimdi Akılbek dostum eköz altın tagida sıkıldı. Assalamu alaikum. Like basıp. Aleyküm assalam, ben dosum. Qandaysың Akılbek dostum zarılsın? Денсаулығың жақсы mı? Жақсы, өзің жақсы mı? Жақсы. Akılbek dostum eköz sıkıldı. Çaydı içip жатады екенбіз да. Мәзза қылып. Куба досуңуз каерде экен? Kuva dostum var. Машинамен енді баратқан екен. Кыздар жок. Kızlar var. Kızlar жок deyin. Kızlar am yok. 500'ge жетtik bu tuğanlar. Şimdi Amerikanski dollardan atıp koyup tutar tuğanlar. Американский доллардың не бар? 500'ge жетсеңіздер мәзза қылып жатады екенбіз. Өткірбай деп қыздар келеді. Қыздығаңдар Кыздарды сүйлөгөн отырасыз. Акылбек байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Алейкум ассалам, жақсы шүгүр өзің. Жакшы, шүгүр Аллага. Мына Өткүрөнүн буйруса үйү бүтүп калды. Мына сакал деген кадарка берди Өткүрө. Сакал! Американский доллар! 500'ge жетейік туғандар, 500'ge. Жақсы жаңылығым бар. Айжан карындашыңыз. Айжан қарындашым, молодец. Рахмат Айжан. Рахмат Айжан, өмірің ұзын болсын. Мына айнектери коюлду. Айнектер. Камерам эмнеге кайрылбай атат? Туугандар Акылбек ага сенатор досуңуз келди Өткүрө. Сенатор досым 500'ge жетейік. Жақсы жаңылығым бар. Жаман красавчиксиз. Кандайсыз дейт Өткүрө сизге? Кандайсыңар, денсаулығың? Айжан карындашыңыз кандайсыз Өткүрө дейт. Кандайсың? Айжан қарындашым, денсаулығың жақсы, іштерің болып жатабы? Сенатор досум дебейсизби? Assalamu alaikum, кандайсыңар? Кеттик жүрүң. Өткүрбек. Келди Кубайчтар жакшы болуп атасыңарбы? Жақсы досым, өзің қандай? Тынч, Кудай деп акырын жүрөбүз. Дадил болуң, мындай каттык мындай бригадирлердей басыңчы Өткүрө.
Ha, ошондой база. Давай işte de koy. Терезени. Zor. Ustalaram zor. Tamaşanı düşünöt. Setkalar tartılıp atat buyursaçı. Штукатуркага. Yok bom kurulası. Rodda. Штукатурка бүгүн башталды да. Ustalar keçe geldi. Keçe түндө geldi. Semenттер полный даяр. Суукта боло береби ая шкатурка. Vardығы Мына var. мен барменмин деп коюң өткөрө. Мен барменмин, бардығы var. Бардық нерсе var. Барда не бар? Только чай барбы? Только çay var. Только чай бар. Var. Balık salıp bari var. Balık var deydi. Сенатор Байке Қалған. Жакшы буюрса болот. Өзүң кандай? Жакындатасың үйдө? Кыйла жакындатып турба. Кыргыз элинин жардамы менен. Сенатор легенда! Шавкөк Шавкенов! Ай, жаныбар. Лестницаны эртең куюшат окшойт. Эртең шкатурка башталат го. Лестницаны да куйдура турган болуп. Буюрса бардыгы мына усталар келди, эми башталды. Мына мен баягы 600 000 просмотр болуп кетти го, видео тарткан эле мына жер. Ону жерде турупчу. Усталар менен келишпей калган элек да, кийин эфирде айттым го, мен келишпей калдык. Башка усталар келе турган болду деп. Ошо кечээ күнү келди, анан ошого чейин эфирге дагы чыга албай кичинемдай. Неудобный, максатсыз эфирге чыгуу болуп калбасын деп, ошо усталар келгенден кийин эфирге чыга баштады да өткөрөчү. Адил болуң өткөрө, шынды тика көтөрүң да өткөрө. Кайнап тургула, лайктан көп басып тургула. 500-ге жеткиле жакшы жаңылык айттым. Мен тишимде тоз алдым мен. Анан 5000 адам ташыдым, 5000. Муну айдадым. Ай, молодец. Раздакылып айдадым да. 5000 адамдын үстүнөн бошко ташыдым. Лесин саманандай эле боло турган болду. Авальный десек, авальный мына жерден тартылат экен дагынчы. Акылбек ага, Куба байке. Мына жерден тартылып турупчу. Наргы сеснап, наргы тумбага барыш керек экен да авальныйдыкчы. Ошого дедим, 4 штук эле кылып туруп, мына жерден эле. Кичине экономичный болот. Квадрат кылып элечи. Авальный кичине кыйыныраак болуп калат экен. Тарабынан лестница болобу ошондо? Эмне дейсиз? 3 тарабынан лестница болобу ошондо? 3 тарабынан лестница болот, ооба. Биринчи эки эле тарабынан дедик эле, ал жагынан бул жагынан, ал таза эле бир хуник чыгып калат экен. Бир эле тараптан чыга турган кылып таштайыкпы? Жакайдайбы? Жок, 3 тарабынан эле кыл. Болду. Бияка кеңе бияка кайык кетип калды. Терезелер кандай жарашты? Терезелер жинги болду. Огонь да. Шкатуркадан кийин көрүштү, терезелер баягы. Алиса, открой окошку десең, через Алиса иштей турган болду. Ох, ата. Койсоң. Келтиресиң асыл дагы. Күнгө карап айланат деген ай. Күн баягы караса. Ооба. Молодец. Көп түкүрсө көл болотун атып уян салынып калды. Кыргыз элинин колдоосу менен. Терезелер, короче, Акылбек ага өткөргө комнатага киргенде шум изоляция иштей турган болду да. Кубака түшүндүңүзбү? Аз мени алып. Осман али сенен жоң ойбойсуң каме. Шындыр, түшүндүк окшойт. Кубада Кайчтанып атасыз өткөрө? Ой! Кубадасы экөөбүз катта алып Москвага. Вот 5 метр, ояк буягы. Охо.
Haydayveramiz. Meni de çıkarasыңбы? Ha. Akılbek dostuyam canıga sol olamiz. 35 metr avtobus haydaydi. Ana. Mayli dostum. Ya zaten pul mori bo'ladi da. Moskvaga haydaymiz. Ana. Akılbek. Senator do'stingiz o'tiribdi. Wow. Senator dostum. Mayli. 35 metr avtobus haydaymiz. Mayli. Şurada çok yaxshi joy. Bo'ldi. Xudo xolasa. 35 metr avtobusda olamiz. Men Kuba Aqilbek uchimiz olamiz da. Pulini bo'lib olamiz da. Qanday istaydi Kral? Qandaysizlar? Men to'q yaxshi. Yaxshi qizlardan var uni. Yaxshi qizlar. Jazeja, assalomu alaykum. Jazeja desangiz? Şu Jazini Amerikadan olib kelib beradi o'xshaymi, ha? O'tkurbek. Do'stim. Qo'l ejam bo'ladi dengiz, Kral. Pul ejam bo'ladi. Ejam bo'ladi. Ag'ey, yejing bu ete. Bu yog'idan ko'ra ejam. 35 metr oyoq bu yog'i. O'tkurbek barin talashavermaymi? Shundan pul moriya bo'ladi da. Senator Yarkan ne bo'ladi? Vaqtimizni aytib ketaveramiz do'stlar. O'tkurbek barin talashaverma do'stim, bizga qiz qalav. Yo men qizni aytganim yo'q, avtobusda aytib o'taman. Ha, avtobusda aytdi. 35 metr avtobus olamiz dedi Kuba. Kubaga ber. Vay Ayka Mayka degan qizlaringchi Kubaga ber. Siz kimni olasiz? Kuba ham yeysiz. Bermem, pulim var. Bermem dedi Kuba. Oğlum sizin gılayaka, dinlemetiyle. Hey, motor, su basak zorda ya dostlar. Ya avtobusda bunchalik alam dedingiz, Kral. Nega avtobus ne bo'ladi? Yel taşı yel su alamız da. Ulan